Dragi prijatelji, dobrodošli u najnoviji Bookbox. Ovoga puta o jednoj temi o kojoj često razmišljam, zašto je za mene Dostojevski najveći romanopisac svih vremena, a to je pre svega zbog samih tema koje obrađuje i načina koji obrađuje i način kako on to postavlja u svojim romanima. To su zapravo filozofski traktati kojima gotovo da nema premca u svetskoj literaturi i mislim da je jedan od najdarovitijih mislilaca svih vremena, pored recimo Friedricha Nietzschea, kome se često vraćam, i on i Dostojevski, iako nisu se nikada lično upoznali, bili su u jednom trenutku i savremenici, naravno, ali u mnogo čemu njihova potraga za smislom života i za tim odgonetanjem tih krajnjih pitanja u mnogo čemu se podudara. Zato su oni bliski i stoga je jedan ruski bogotražitelj, filozof, Lav Šestov, napisao knjigu Dostojevski i Nietzsche i uporedio njihova razmišljanja i zaista može se povući jedna ozbiljna paralela i vidimo da su ta razmišljanja u mnogo čemu komplementarna i dovode do nekog zajedničkog, gotovo istovetnog zaključka. A on se naravno odnosi pre svega na kritiku ljudi, njihov način života, na stari moral, hrišćanski i mnogo toga. Ali, hajde da se fokusira nekoliko stvari, da ne bismo, naravno, mediji ne trpi neku rasplinutost. Ja bih hteo da kažem da ono što krasi obojicu i Nietzsche i Dostojevskog jeste da su oni bili izraziti idealisti u mladosti, a onda su doživjeli prelomne trenutke u svom životu i obojica se radikalno okrenuli od idealizma ka jednoj vrsti filozofije egoizma, sebičnosti, surovosti. Dakle, jedan potpuni zaokret koji je u slučaju Dostojevskog prouzrokovan i njegovim učešćem u jednoj revolucionarnoj organizaciji, gde je za dlaku izbegao smrt, bio izveden pred streljački vod, ali u posljednjem momentu je stiglo carevo pomilovanje. I nakon toga on dobija robiju i provodi nekoliko godina u Sibiru sa najgorim robijašima tada u Rusiji. I za razliku od prethodnog Dostojevskog, dakle mladog Dostojevskog koji je pisao ponižene, uređene, bedne ljude, koji je bio opčinjen tim postradalim dušicama, nevinim ljudima koji ginu i stradaju, njih kasnije, nakon povratka s robije i onoga što je napisao od zapisa iz podzemlja preko zapisa iz mrtvog doma, konkretno to su njegove baš, to je njegov život na robiji. Dakle, on više uopšte ne spominje ni ponižene, uređene, bedne ljude. Retko im se vraća, oni nisu u fokusu njegovog interesovanja. U fokusu njegovog interesovanja je zločin i zločinci. Onda nastaje, naravno, roman Zločin i kazna, posle Braća Karamazov, Idiot, gde on, dakle, faktički govori o tome da borba za pravedniji svet, za slobodu, pravdu, jednakost, istinu, nije nešto od čega će njegov lični život, znači život pojedinca, biti ni srećniji, ni bolji. On shvata da šta god da se događa u svetu, njegov život je identičan i to je život malog čoveka koga ta velika događanja uopšte ne uzimaju u obzir i uopšte ne menjaju njegovu niti vizuru, niti njega samog. Niti on srećniji ako stoji pod nekom zastavom na kojoj piše sloboda, pravda, jednakost, hrabrost i bilo koja vrlina koja bi mogla da se napiše. Dostojevski predstavlja čovjeka kao mračnog pojedinca i to je možda i opis tada intelektualne Rusije toga vremena, intelektualnih krugova ruskih koji su pre svega gravitirali ka Evropi, a suštinski su bili prazni sami u sebi, neka opčinjenost Evropom koja se odricala, naravno, Rusije i svega što je autohtonoga tražila u tim idejama, evropskim idejama, racionalizma, neka svoja nova uporišta za smisleniji život. Potvrdilo se da, naravno, od toga nema ništa i da je to sve jedno prazno odzvanjanje u njihovim glavama koje ih je opet činilo nezadovoljnim, nesrećnim i rezigniranim. I sam je verovatno to osetio dok je boravio u Evropi, bio i kockao se naravno u tadašnjim kockarnicama od Švajcarske do Francuske
i iskusio je, dakle, i taj evropski život i evropski duh. Dostojevski ga nije prihvatio nikada, čak je u tom nekoj ruskoj religioznosti, ruskoj duhovnosti video mogući izlazak iz kompletne duhovne krize u kome se nalazilo čovečanstvo, kako on to smatrao. Ali definitivno njegov junak Zapisa iz podzemlja govori iz jedne jako mračne perspektive, bez ideala, bez ljubavi, bez ičega. On čak i kaže, upravo o toj zastavi, o toj borbi za neke velike plemenite ideje, kaže, ako me pitaš da li da Rusija preživi ili da imam da pijem čaja, ja kažem neka Rusija propadne, samo da imam da pijem čaja. To izgovara naravno junak iz podzemlja jednoj prostitutki u tom nekom njihovom jednom vrlo zanimljivom razgovoru koji vode. Dakle, rešen je da ga ništa ne zanima, nikakva ta velika gibanja, to je za njega nepotrebno jer on se ne osjeća zbog toga nimalo bolje. I ostaje da u toj svojoj rezignjenosti. Takođe, Nietzsche je video tog jednog čoveka, posljednjeg čoveka, tako ga upisao u spevu, tako je govorio Zaratustra, odnosno u svojoj filozofskoj poemi, možemo tako reći. On je video tog posljednjeg čoveka kao i koji je predan tim sitnim zadovoljstvima, zatvoren u tu oblandu malih rutinskih poslića, koji nema ni želje, ni erosa u sebi da bi mogao da bude sposoban za neko pregnuće velikih razmera koje bi, eto, kasnije urodilo da taj čovek doživi i počne da živi neki od tih velikih ideala prošlosti ili da bude jedan od tih Plutarhovih junaka, kako je to često govorio Nietzsche. Ako su jednom živjeli ti Plutarhovi junaci, oni mogu ponovo živjeti i u svojoj, naravno, mladosti, verujući da će taj antički del ponovo moći da oživi kod ljudi, međutim, posle je shvatio da je to nemoguće, odbacio to. Dakle, Nietzsche i Dostojevski vrlo iskreno govore o sebi kroz svoja dela i sada kada vi čitate dva romana, recimo čitate Zapis iz podzemlja Dostojevskog i čitate recimo Idiota, vi mislite, mnogi misle da bi mogao da se Dostojevski identifikuje sa knezom Miškinom, koji je ličenje dobra i neki junak koji bi ličio, koji je nalik Isusu Hristu i koji je zapravo jedno ogromno gledalo koje je izneo Dostojevski pred ljude i pred samoga sebe i pokazao zapravo koliko su oni daleko od tog ideala, koliko su zapravo nakazni, koliko su zapravo isvitopereni, lažljivi, utilitarni, gramzivi, egoistični i kako spletke, intrige i korist samo vladaju svetom i da je tako jedan junak, Dobrica sam po sebi, potpuno neproduktivan. Što i na sam kraj romana koji je zastrašujući, gde je jedan od junaka Rogožin udavio Nastasiju Filipovnu, takođe jednu junakinju koja je žela da živi jednim životom koji se opire tim malograđanskim uzusima, bila je, kako se kaže, ludoglava. On je na kraju nju ubio, knez Miškin je tu pored njih, ta scena je zaista upečatljena na mračnom krevetu. Jedna žena je mrtva, drugi čovjek sedi pored nje nem i jedan čovjek koji je potpuno potonuo opet u bolesti ludilo, jer je knez Miškin, tako počeo roman, dolazi iz Švajcarske, osjeća se izlečenim epilepsiju, ali neke druge mentalne poremeće i svojim dečijom naivnošću počinje da se upliče u niz događaja koji na kraju dovode do tog tragičnog ishoda, gde Dostojevski kaže, pa dobro je potpuno neproduktivno. Ono ništa nije pomoglo ovim ljudima. Oni su skončali u najgorem konfliktu i jedno biće izgubilo svoj život. Potvrđujući, naravno, te svoje teze o tome da je sve to šarena laža i da od toga ne može da se živi. Sada, kada govorim o tome, ljudi će reći, pa dobro, to je sve, ovo ja što govorim, to je teorija, ali hajde da uzmemo neke primere sada iz života koji me sada intrigiraju. Znači, ostavimo po strani sad ove sukobe političke, koji su isto na toj razini, da kad neko razvije zastavu, to je Nietzsche uvek rekao, slobode, pravde i svega toga, da je uvek iza toga se krije i nešto ružno, što smo naravno, što je istorija potvrdila, jer uvek se svede, na kraju revolucija buržovska je bila, mogla se svesti na onu rečenicu kada je jedna od pobunjenih građanki videla jednu markizu u kolicima, odnosno u kočijama i rekla je, draga moja markizo, sutra ćete vi
da budete na mom mestu i zarađivat ćete za život tako što ćete utovarivati ugalj, a ja ću se voziti u tim vašim kočijama. I istorija je potvrdila da su se sve revolucije završavale manje više na sličan način, kao i ta velika revolucija u Rusiji, bolševička revolucija, pa i kod nas ovde na kraju je dobila taj isti oblik. Mnogi su se razočarali od pisaca pa intelektualaca. Đilas je to recimo bio postao disident, smatrajući da je ta nova klasa praktično počela živi kao jednim buržoaskim životom i da je Tito izneverio sve ideale koji su bili postavljeni pre revolucije i za koje su se revolucionari i partizani borili. I onda dolazimo do tog momenta zašto danas ljudi, kad je sve tako već jasno i kada su niz, dakle, dokaza i levih i desnih historičara, da kažemo, da ne bude samo desni, pa da je tu i taj ideološki naboj, prema da ideologije više i nema u tom klasičnom smislu, pokazali da je Tito isto bio jedan autokrata, čovek koji je vladao represivno, koji je mnogi ljude u okviru svog režima i tokom svoje vladavine odveo u smrt, bez mnogo dokaza, znači samo zato što su bili njegovi ideološki ili politički protivnici. Dakle, vidimo tu jednu svirepost koju mnogi ljudi negiraju, tvrdeći to pravdajući svim tim blagodetima koje su lično oni imali, od besplatnog školovanja, besplatnog lečenja, stanove koje su zaradili, letovanja, pa svi su živeli komotno i radnici, dakle i one siromašne porodice i one koje su bili imoćni i te socijalne razlike definitivno nisu bile toliko izražene kao danas. I to smatruju kao državom blagostanja, tada se lepo stvaralo, bilo je novaca, umetnost je bila estetski strogo kontrolisana, dakle nije bilo samo tog ideološkog pisanja, možda je ponajmanje njega bilo u našoj književnosti, ali jednostavno postojale su recimo u domenu književnosti izdavačke kuće sa ozbiljnim urednicima, obrazovanim, književno potkovanim, koji zaista nisu dozvoljavali da koješta, neka skribomanija zauzme viđena mesta u tom svetu literature i ljudi koji tako pišu nisu ni bili ni cenjeni ni hvaljeni, jednostavno nije ih bilo. A i nisu ni imali potrebe svi da stvaraju knjige, kao danas, kao svaka prostitutka danas može da napiše knjigu i da je objavi bez problema. Čak će i ugledni profesori potpisati ako to njima nalaže trenutak i ako osete da će dobiti dobar novac za to u nekim izdavačkim kućama. Dakle, imamo tu šizofreniju, prepodne predaju o Joyce-u, popodne idu i bez problema bilo koji VIP ličnosti. Dakle, i tu im sveta poznatih potpisuju te njihove budalaštine, koje, by the way, ne pišu oni, nego uvek nađu nekog copywritera kome daju pare da im to uobliči, jer niti poznaju literaturu, niti ih to zanima. To je još jedan od gadžeta, kao neka roba koju bi prodali, kao svoje sandale ili čarape, tako eto imaju i napisanu knjigu. Elem, neko kaže, znate šta, to je bilo vreme, evo, i neki ozbiljni intelektualci, čak i intelektualci koji su imali jedan otklon prema tom režimu Brozovom, smatrali su da je to Živojin Pavlović, recimo, rekao, čak da je to doba Perikle, u vreme Tita, da su umetnici mogli da stvaraju Partenone i čudesa. To je potpuno meni suludo, jer do minucioznosti on, dakle, proučavao i pisao i govorio o sistemima toga vremena, ali eto, tu glorifikuje taj Titov sistem, prenebregavajući činjenicu namerno, sigurno, a možda i slučajno, mislim namerno, recimo od Dragoslava Mihajlovića i mnogih drugih koji su od slikara koji su napustili jer nisu želeli da prihvate socijalizam. Ja, recimo, mog velikog prijatelja, pokojnog Bate Mihajlovića, pa nadalje. Znači, jednostavno izbrišeš te ljudi iz glave kao oni ne postoje i oni se nisu pobunili, oni samo znaju zašto se oni bunili. Dakle, govoriti danas i kazati kao, pa zašto je Tito kriv, zašto sad krivimo Tita, nema Tito veze, tad je bilo sjajno, jeste jedna ozbiljna egoistična tvrdnja koja proističe, eto, upravo iz epohe junaka Dostojevskog, a to je onaj čovek podzemlja koji kaže neka Rusija propadne, samo da ja imam da pijem čaj. To se drugačije ni ne može objasniti. Dakle, ili je to ta bolesna ideologizovana svest, kako je govorio to Jovan Rašković, koja je toliko postala lažna da više čovjek nije ni mogao da se seti svoje stvarne svesti i da kaže čekaj, pa nije
moguće se objasniti sa nekoliko floskula, bratstvo, jedinstvo, Tito partija, omladina akcija i partija je, ne znam, okupila najbolje ljudi, tako da. Nije moguće čitav sve tako simplifikovano postaviti. Ali isto se događa na drugom polu, koji i nisu možda polovi. Skoro sam gledao jedan film, Luke Hollanda, dokumentarni film, Završni račun se zove, snimljen je 2020. ili čak 21. Mislim da je 20. Ne bi, to je dokumentarni film koji je Luka Holland dugo godina stvarao i on je intervjuisao preko 300 dakle, Nemaca koji su, mnogi od njih bili očevici Hitlerove Nemačke, živeli u njoj, bili aktivni učesnici, da li SS divizije ili bili na nekim značajnijim pozicijama u društvu. I kada pogledate taj film i slušate te ljude, imate isti taj narativ, kao i kad govore danas ljudi sa blagonaklonošću, nostalgijom o Titovom vremenu, pa i imali su i oni odmarališta koje je Hitler gradio, sindikalna, gde su išli putevi, obnovio školstvo, su imali posao, bili su zaposleni, osjetio se na život, oni su imali katastrofalnu inflaciju koja je pretila da sruši Nemačku do temelja. On je sve to uspeo da preuredi, da im da jednu veliku šansu, da im da nadu, da im objasni da ne, oni da nisu loš narod, nego su oni genijalan narod, pun vrlina, pun snage i oni treba da vode čovečanstvo u budućnosti, samo eto da nema nekih Jevreja tu koji su se uvukli i koji gospodari, koji kontrolišu njihov novac. I tako je nekih 6 miliona Nemaca otišlo kroz dimnjak. I sad vi vidite da se tu niko neka jedan čovjek se samo posipa pepelom i kaže mi smo grešili da što smo mi radili, to je jezivo to kada su u pitanju žrtve holokausta. Međutim, on je jedan jedini. Ostali govore o drugarstvu koje je vladalo u SS jedinicama, o tome da su oni bili izabrani, da su se borili jedan za drugi. Zaista, nemačka vojska je u mnogome bila jaka i to objašnjava njihovu jačinu i sposobnost, zato što su oni imali veliko je drugarstvo vladalo. Drugarstvo i povezanost tih ratnika, kao da su oni bori jedni za druge, mnogo je značajnije od same metodologije ratovanja ili tehnike koju imate. Dakle, bitno je da ta borbeni duh kod jedinica bude na visokom nivou, a Nemci su tu upravo obezbedili takvom vrstom povezanosti, jer su odabrali najbolje, rekli vi ste najbolje što Nemačka ima i vi ćete se boriti za Nemačku, vi ste povezani i to je uspeh tih jedinica. Dakle, iz koje pozicije polaze svi ti ljudi ako negiraju da je neki svet stradao zato što samo što nisu Nemci, što su Jevreji, druge boje kože i tako dalje. Znači, to je taj čovjek podzemnik koji kaže da li da Rusija propadne ili da imam da pijem čaj, neka Rusija propadne, samo da imam da pijem čaj. E sada, a kada se mnogi od nas pogledaju gledaju, reće, pa nismo mi ti ljudi. Nismo mi ti ljudi, ali zaista, kad kažemo, u vreme Broza je bilo bolje. E vidite, to je to negiranje i zato se stvari događaju kako se događaju, zato se stalno ponavljaju istorijski. Zato što su veliki umovi, najveći umovi, najiskreniji ljudi rekli da je sve takav. Dostojevski rekao, misleći na sebe. To je junak s kojim se on identifikuje, nije to knez Miškin. Junak iz podzemlja je junak koji je blizak Dostojevskom, kao i Ničevu. I eto, to je ta naša tragika, dok ne izađemo iz tih matrica, zaista svet i ova civilizacija neće izgledati drugačije. Sve će to biti možda periodi sa manje tenzija i sa više tenzija, ali nikada savršeni, nikada bliski tim idealima koji se često tako bučno i glasno proklamuju i koji divno zvuče, ali posle, kad treba da se postavi ili kada su zvanično kao postavljeni na pijedestal, onda zveče. Odnosno, bude ono kao što je rekao Gorki čovjek kako to gordo zvuči, dakle imamo jedan aforizam čovjek kako to gordo zveči. Eto, to su ta moja razmišljanja apropo Dostojevskog i Ničea i tog zašto su oni zapravo raskinuli s tim idealizmom i shvatili da sva ta borba koja se odvija nema suštinskih, ne menja uopšte njih same i postavili su neke druge ideale sebi u glavi, a pre svega to je taj odlazak s one strane dobra i zla.
I tako je Niče počeo da deli ljude, tako i Dostojevski, ne više na one dobre i loše, moralne i nemoralne, nego one obične i neobične. Za njega su postali neobični ljudi i zatvorenici koji su s prezrenjem gledali na Dostojevskog. On sam kaže, mene su oni s prezrenjem gledali, ja sam neki pisac koji je zalutao tu, čovjek koji je nešto kao bio u revolucionarnim tim, u revolucionarnom pokretu, ali ništa bitno se nije dogodilo, nikakav zločin nije napravio, nikakvu epohalnu negativnost koja bi ga uvrstila u njihove redove, i onda je on počeo da se okreće njime, da se divi toj njihovoj hrabrosti, neobičnosti i odvažnosti da jednostavno počnu sami da grade pravila života. Oni su izgradili svoj neki moral, nisu prihvatili ovaj opšte važeći. I zato je on sa udivljenjem govorio o njima, a i Niče rekao da je čovjek samo prelazni period ili most ka na čoveku koga je video tako. Naravno, posle Hitler sebe je video i nacisti kao nadljude, međutim, to je ipak još jedna samo degeneracija. Ne misli se, naravno, ni Dostojevski, Niče u tom negativnom smislu, neke svireposti, ubistva, neke takve vrste megalomanije i krvožednosti koja bi tako nekoga krasila odnosno na ostatak sveta, nego upravo u toj pozitivnoj crti koju bi ljude odvukli od toga da budu sputani, da mogu da u svakom trenutku promišljaju svoj život i da čine te postupke mimo onoga šta će reći zajednica, šta će reći kolektiv, mimo tih stega i obruča koji se postavljaju kroz sve institucije sistema koje su manje više zatvorskog karaktera. Od škola, bolnica, kasarni, pa svega ostalog. I svaka hijerarhija, bez obzira kako da je ustrojena, bez obzira kakvoj društvenoj grupi pripada, tamo nema ni pravde, ni slobode, ni istine. Čim je hijerarhija uspostavljena. Na taj način da imate nekoga ko rukovodi, tu, znači, apsolutno dolazi odmah do Gvozdenog zakona oligarhije i takva vrsta konstrukcije počeva uvek na volji pojedinaca ili nekoliko njih koji komanduju svim ostalima. Dakle, tu nema govora, ne postoji ni jedna takva institucija, ni jedno udruženje građana, ni jedna partija, ni jedno grupisanje ljudi sa izrazitim, dakle, hijerarhijskim ustrojenjem, da tu nema otuđenja i da tu nema preuzimanja vlasti od strane nekolicine ljudi ili samo jednog čoveka. I to je, naravno, istorija potvrdila. Sad vidjet ćemo kako bi mogla biti druga ustrojstva, da li su uopšte moguće druga ustrojstva na ovoj planeti koja bi na drugi način funkcionisala, ali ovo što se događalo i što se događa sada, s njimi smo zasićeni, znači. To samo personalne promene u okviru neke hijerarhije ne znači ništa, jer ostaje hijerarhija, ostaje taj sistem koji nije se pokazao plodotvoran, iako ima levu ili desnu koloritnu crtu, i ne kažemo ideološki obojen levo ili desno, znači sve se završilo, jedno se završilo sa holokaustom, sa koncentracionim logorima, ovde se završilo sa Sibirom, sa Golim otokom. Dakle, ne postoji razlika kako je rekao Kiš, i svako ko vam kaže da postoji razlika između gulaga i koncentracionog logora, terajte ga do vraga. Eto, u tom smislu bih i završio. Terajte do vraga sve koji vas ubeđuju da jedino oni zastupaju pravdu, istinu, dobrotu i da je vrlina na njihovoj strani, a da ste vi ostali svirepi, u to ne verujem, to nikad neću poverovati. Ljudi su bliži onome što su govorili najveći umovi sveta, to su Niče i Dostojevski za mene, koji su, kada su se pogledali u ogledalo, videli ne divno lice, nego čudovište. Gotovo, ne baš sasvim, ali gotovo. Dakle, čitajte dobre knjige, razmišljajte o njima, razmišljajte u svakom smislu, ne dozvolite da vas ponese masa, stihija, jer onda prosto degradirate sopstveno biće, prepuštate se strastima, prepuštate se zakonu gomile, koji su uvek isti, kao i hijerarhije, i nemojte to da dozvolite, jer ako ne možete tome da se oduprete, može to sve da vas jako i tekako samelje. Sa nadom u bolje vibracije koje će nam doneti neko novo vreme pred nama,
Ostajte mi zdravi, veseli i načitani.